Predstavnici ovog udruženja, koje broji preko 1500 članova, zanatlija, trgovaca i preduzetnika iz Gornjeg Milanovca, danas su u crkvi Svete Trojice prelomili slavski kolač. Zbog opšte epidemiološke situacije ove godine smo obeležili slavu lomljenjem kolača u našoj crkvi. Domaćin koji je Marijan određen, sprečen je ove godine da bude, bit će sledeće godine, znači prolongirat ćemo samo. Ispoštovali smo epidemiološke mere, da se ne bi bilo zdravlje pre svega najvažnije. Ranih godinama smo slavu obeležavali posle lomljenja kolača u crkvi, jedno svečanosti u restoranu gde su preduzetnici dolazili na ručak svečano. Tu smo se okupljali, razgovarali, dogovarali dalje planove, znači družili se, tako da se nadam ćemo sledeće godine to ponovo nastaviti. Udruženje preduzetnika planira da se uključi i u projekat oslikavanja crkve, pa će članovi u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima donirati sredstva u te svrhe.